ngap des sobai pi ke parlok ke bistanar ban page yak ke video ha ke channel jit Thomas Muller ya urel kod hapdeng Lionel Messi badu Cristiano Ronaldo. Thomas Muller ublai urang lekai bapau jongka klub Bayern Munich berkumju nak national team jongka ri Germany hakaba udei urang lekai beliau kur ka top scorer haka FIFA World Cup jongsnem arjar kasau kabalalong hari Brazil bat haba ujit ya urel kod hapdeng Messi bar Ronaldo. Thomas Muller ulajit ya Lionel Messi jakaba wong nakaleng jonga u greatest player of all time udei Lionel Messi namar la penlong ikbrio bakinong nilai stadium namar ka jinglekai ke internet bat kabodon sap Lionel Messi pada ka jukapor ulong nong tepkol batbit badu bapau bat ubayo pedang shibun ya record bat ki trophy ong Thomas Muller len baka interview haka CR7 Thomas Muller ula pedang lu dakabong Cristiano Ronaldo ru udai wei kandidat ubak lain bah ke artli ki kategoris kata haka start baka trophy Henry Lionel Messi udai orang lekai ubajop shibun ya ki trophy bat udai ru orang lekai batbit susu Thomas Muller ula penkud dakabong Cristiano Ronaldo udai tang orang lekai batbit aka jing tepkol Henry Lionel Messi pat udai playmaker haka ula ban tepkol ban penbu bol ya ki wei kum takat kum ka jeso jonga Lionel Messi udai shaw relkut ong Thomas Muller parlok atau pi menjud nam ya kada ke jingong Thomas Muller pila ban komen kat kum ka jingso jong pi lengba ka comment box hapo jong kada ka video je parlok tang kini ki kubor ngangai pila sautu ngin second hak wei part ka video kublei shibon.